snagom ljubavi možemo da menjamo svet. Postoje ljudi čije prisustvo donosi mir, čije reči bude nadu, a dela vraćaju veru u dobrotu. Jedna od njih je njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina. Pomaganje onima kojima je to najpotrebnije, širenje dobrote i ljubavi, čuvanje posebnog mesta u srcu za narod Srbije i Republike Srpske, to su principi koji su oduvek vodili njen život i rad. Tokom celog svog života, njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, posvetila je celu sebe pomaganju drugima, pružanju pomoći i utehe. Više od 3 decenije osnovala je svoje fondacije kako bi nastavila neumorno da radi, posvećena svojoj misiji. Bez ljubavi nemamo ništa. Reči su koje njeno visočanstvo često ponavlja i koje su nit koja povezuje svaki njen korak, svako delo i svaku donaciju. I dok je decenijama davala snagu drugima, došao je trenutak kada se i sama suočila sa najtežim ispitom života, borbom koja je zahtevala isto ono što je uvek poklanjala drugima – veru, hrabrost i ljubav. Godina 2025. bila je godina velike borbe sa karcinomom i još veće pobede. Posle 10 meseci lečenja i oporavka, njeno kraljevsko visočanstvo vratilo se u svoj dom izlečeno, osnaženo i zahvalno. Njena pobeda nije bila samo lična, bila je to pobeda vere, nade i neiscrpne ljubavi. Tokom najtežih meseci snagu je nalazila u molitvama i porukama podrške koje su joj stizale iz svih krajeva sveta. Duboku zahvalnost njeno kraljevsko visočanstvo izražava lekarima i medicinskim sestrama sa Univerzitetskog medicinskog centra u Pittsburghu i kancer centra Memorial Sloan Kettering, koji su svojim znanjem, posvećenošću i toplinom srca pomogli njen oporavak. Njihova stručnost, pažnja i neiscrpna briga bili su svetionik nade na putu ka ozdravljenju. Njihove ruke leče telo, ali njihova dobrota leči dušu, istakla je princeza Katarina. Svaka reč, svaka misao bila je poput svetlosti u trenucima tame. U tim trenucima velika podrška i oslonac bili su joj njen suprug, njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar i njena porodica. Njihova neizmerna ljubav, briga i svakodnevno ohrabrivanje davali su joj dodatnu snagu da istraje. U tišini doma, u zajedničkim molitvama i iskrenim rečima utehe, princeza je pronalazila mir i veru u bolje sutra. Saznanje da nisam sama davalo mi je snagu da nastavim da se borim, rekla je princeza. Ali čak i dok je prolazila kroz svoju životnu bitku, nije prestala da misli na druge. Nije prestala da pomaže. Tokom svog oporavka prisustvovala je tradicionalnom humanitarnom događaju koji je organizovala humanitarna organizacija Lifeline New York na večeri posvećenoj prikupljenju sredstava za pomoć dečijim bolnicama u Srbiji. Svojim prisustvom i svedočenjem o borbi sa bolešću, princeza je dirnula mnoge. Njen miran osmeh i reči nade pokazali su da istinska snaga ne leži u odsustvu bola, već u hrabrosti da se kroz njega ide. Rak ne pogađa samo telo, on iskušava duh, ali rani pregledi spasavaju živote, a nada leči srca, poručila je te večeri. Kada se vratila u Srbiju, princeza Katarina nije tražila odmor. Naprotiv, nastavila je svoju misiju s još većim žarom i verom u život. Samo par dana po povratku donirala je savremeni mobilni mamograf Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, vredan oko $400.000, zahvaljujući velikodušnoj podršci gospodina Richarda Jankova i njegove organizacije Upward Bound Youth. Ova oprema, opremljena najmodernijom 3D tehnologijom i softverom sa veštačkom inteligencijom, omogućava ženama i u najudaljenijim mestima da obave besplatne mamografske preglede. Prvi pregledi obavljeni su u Čajetini, simbolično baš u trenutku kada je princeza svoju ličnu pobedu pretvorila u misiju spašavanja drugih života. Ova donacija nastavak je njenog dugogodišnjeg zalaganja za prevenciju raka dojke
Još 2009. godine Fondacija princeze Katarine donirala je prvi digitalni mobilni mamograf na Balkanu, otvarajući put za hiljade žena da dobiju pregled, brže dijagnoze i nadu. A do sada je više od 200.000 žena pregledano zahvaljujući toj inicijativi. U oktobru 2025. godine, povodom meseca borbe protiv raka dojke, princeza je pokrenula nacionalnu kampanju podizanja svesti Otkrij na vreme, spasi život, u saradnji sa institutom dr. Milan Jovanović Batut, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kampanja je obuhvatala brojne gradove i okupila stručnjake, žene i porodice u zajedničkoj misiji podizanja svesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti. Svako od nas ima svoju ulogu u borbu protiv raka dojke. Zajedno možemo spasiti mnoge živote, poručila je princeza dok su stotine žena u Majdanpeku, Boru, Priboju, Užicu, Novoj Varoši obavljale svoje prve preventivne preglede zahvaljujući mobilnim mamografima. Tokom 2025. godine Fondacija je nastavila da pomaže bolnicama širom Srbije, donirajući opremu za pedijatrijska i neonatalna odeljenja, poboljšavajući uslove lečenja i pružajući podršku lekarima i sestrama koji svakodnevno brinu o najugroženijima. Saosećanje princeze Katarine daleko prevazilazi oblast zdravstvene zaštite. Uz podršku humanitarne organizacije Lifeline Chicago, koja deluje pod njenim pokroviteljstvom, pomoć je stigla do domova za decu bez roditeljskog staranja, škola i socijalnih centara. Ulaganjem u obrazovanje, obnovom objekata i donacijama računarske opreme, muzičkih instrumenata i školskog pribora, princeza je ponovo izmamila osmehe onima kojima su najpotrebniji. Veliku radost donose i tradicionalni prijemi u Beli dvor, koji su već više od 25 godina simbol ljubavi i zajedništva. Tokom Božića i Uskrsa, princeza Katarina i prestolonaslednik Aleksandar dočekaju više od 1000 dece, darujući im pažljivo pripremljene poklone i trenutke za pamćenje, zahvaljujući donatorima i plemenitim ljudima iz organizacije Lifeline Chicago. Tokom leta 2025. godine održana je 15. konferencija Srpske medicinske dijaspore u organizaciji Srpskog kraljevskog medicinskog udruženja i Fondacije princeze Katarine. Ovaj veliki skup okupio je više od 1500 lekara iz Srbije i preko 100 lekara iz sveta, povezujući znanje, iskustvo i plemenitu želju da se unapredi zdravstvo naše zemlje. Gradimo mostove znanja, ali i mostove dobrote i solidarnosti, poručila je princeza okupljenima, rečenica koja je postala suština svega što radi. Ovaj film donosi samo deo onoga što je ostvareno tokom godine, ali rad princeze Katarine ne meri se brojem projekata, već srcima koja su ponovo osjetila nadu, osmesima koji su se vratili na lica i životima koji su ponovo pronašli snagu. Moja borba mi je pokazala koliko je svaka sekunda života dragocena. Naučila me je da se nikad ne prestane pomagati drugima, čak ni kada je teško. Dokle god postoje ljudi kojima je potrebna pomoć, mora postojati i neko ko će pružiti ruku, osmeh i nadu, rekla je princeza. Danas, sa obnovljenom snagom i istim žarom kao i pre, princeza Katarina nastavlja svoje delo. Tiho, sa osmehom, svesna da svaka ispružena ruka menja svet. Na svoj rođendan njeno kraljevsko visočanstvo deli dirljivu poruku sa svima, podsjetnik na moć ljubavi i jedinstva. Osjećam se istinski blagosloveno zbog ljubavi i podrške koje su me okruživale i omogućile moj rad. Ove godine, više nego ikad, podsjećam se kako ta ista ljubav i podrška mogu da podignu nekog, da spasu život. Možda ne bih doživjela ovaj rođendan bez te snage i podrške. Moja rođendanska želja je jednostavna. Hajde da nastavimo da delimo tu ljubav i pružamo podršku onima kojima je to najpotrebnije. Jer kada smo zajedno, izvanredne stvari se zaista dešavaju. Njene reči nisu samo odraz zahvalnosti, već i poziv da se pridružite njenom putovanju ljubavi, saosećanja i dobrote. Jer kako princeza često kaže, ljubav, pažnja i sreća su jedine stvari koje se množe kada se dele.